Jadi dohol nami ang jadot nga dua asa totong sada rumah tangga halomon di tonga-tonga ni keluarga lumobi dia doban itu hatta masih jua mamudi na humurang masih azara-azara mahamudaka na hurang lubi asa ada botak kada ni roh asa undang ni gulo-gulo nak asa unak tubuh beda-beda di si mula mardame saunang iba mula arong masih jua ni na humurang berarti arong dame na sumurungi. Jadi aupe siang hamyak kaparibang muna rono hamyak mabon ulos nagajang sigurang rabu asim marohani Tuhan di pasu-pasu mahamu tutuga bisa ada rumah tangga tuh sudah hari namanya di pasu-pasu Tuhan tama hamotong sitibuan anak situbon ni boru tuak kari namanya manang akadi dia pihamu macaur madua nanti kok kuzur maju tuan ikapian manang di dia pihak Paribak wanggi kuna dua macari ngolu-ngolu las disima dapat parsaulian maju tua sas di solo sas matu batian may tamang ulo terus satu paggabihan opo emang nama lo namin sa tabi ang ulo sol kamu maju musik nga akan nasohay sarupa unang magudak ko sarupa nasohay ba kamu
songoni na adik-adik akau mau lihat manang dihita noeng pe di hoboru doto hela nunga disok kami tolubungon maka tonsokon atong jonganon asa yang kami metong tamat tua de mata asa di tongos mari abu situbuan ni anak situbuan ni huru tokatik kitik do asa dawan nami masong ni ina tua tidak tikok kutur ma nabago di jurun persaktian tu dia betok kelak kudung dorku tusi mahmu dapat apa saudia matutu di pasangan kami anda mulusot omasan tukaran yo kutoku manajung ala donggo di to babe to tukaran yo kutoku manajung baru nyodok sejak di rajaku namu sesar sarikat sidohonon nami di si molo tu madong di sopungun ni margar jagugu mang ari to orang pedahong dohoti helak kumanang do buruku asal pasangan kami mau luson amang pada nami asa sahab sa di solo masaha kubatian kubasa tamet tong lusot tuamu hela nami do urun nami sauru kita jala gabian matutu pada nami baik kalau obar kami jadi sangoni mak terlubo Perdiri Siburian Siahan Tapugolo si mare-mare do hula-hula nama kamarang Subagas joro ni Tuhatta nama jalo pasu-pasu parbugaso pardonga saripeo berenami siap bagas joro ni Tuhatta tangiro nak kani kami di hata ni debata na binasa ina poso ni Tuhatta au penak kari sangat tersongkot do magbigi disukup pandiday isi do habu parmuru yakna alus muna rak parmuru kamuna dua jadi nah hodok kami di si bere hamuna dua piro ulos na gajang ulos na hafal si torok rabu asa gajang barita gabi gajang barita horas si asa habang masih buruk songgok matudurame molo sada pe hamuna muru sada mahamu si buat dami asa hau matangga-tangga dengan doi gadu-gaduan meludung hot iba mar rumah tangga dengan marsia juat-juat semua matang yang nami doho pita-pita nami tua mata namar tua di bata atau dohono nami mampang idoan di bagasa tikion asa pinalu ma tataganing hawa nak raras palu-paluna asa tibu matok kamu mengabing-abing anak matong buha baju jalaboru ma si bayi dua asa sah-sah disuruh tidur batu batean upasa hatamen no ulus ngagajang si torok rabon sahak mahamu bere nami horas jala gabi anak dia mampat musik kami naik pasahaton ulus nami mahami tu bere nami oh adong nadaring saudi kami ulus ngagajang si torok rabon bayi damang ma musik na hobat Nabi main nama parjolo mapung mah baru tulang naman Sabar lang ito, lapain na lang, alay ko sa
tergoda. Jangan bebas berderita, suntuk sama aku mainan. Bina ini si doni panggoda. Usik
Jadi boleh suasana mari kamu pandai nami. Kalau berhak mahami amang. Manobar bahula nami baju amang naho partusi naho molobui tolulina apa nama? Gabi amang. Gabi. Bagabay nama. Gabi amang gabi. Mahita mangembas manolo Manalo-alo agano kasino honta Jadong pangalo pantora Romana siyang asero hanami masoba Udahina siyang hanami nalepa Ulang beleng bagumbay harap di pestata Nasyang pagkuwala Siyang ganupan berjata Ulang terbaru kita wabadi pestata Nasampan hanamiyon Nama sandina Jala martondo Maranak polu Nasampan kuwalabi Kuwala siyang bangun rangi Tiba-tiba lupa si Tio-Tio di Panataban. Padamang di hami kotak si Tio-Tio. Pada umat tuh hasangan. Gabi ito na Gabi. Sa tesoro, sa isahan Natuwag beata oras Oras man, oras man Oras matitin Mulai hula-hula siya toro sa tugijang lao patugun silas rinuhanami Tuhan muna marhide dinaong majalo pasu-pasu perdonga saribeo beri nami do boru nami takas nunga tunggurang nakaning tangiang nunga godang hata pasu nunga godang hata gabi nang pinasa ni saluna na nakauling amu terlalu lima tu berekku do tu burukku sinuhonok ku tu baru do tu bere saru pada sama neda pandai-pandai nak karing-karing pak ukuri di kedewasaan pola berpikir di sesuatu hari pemom bere perdonga sari pemom buru perdonga sari beon nagok pas donga mome atau kesorong dua jadi tuh diamu berekku sok-sokoni di burukku asa dohonai mah ulas nagajang ulas terok rabu naik si pasaron nabi itu hamu gejang matong berita gabe gejang matong berita horas bion nami siak kamu
tujuan nyariok asa bintang narumir sepatu pun nasamorok dilok di bulu batua arap peri hamotong riris buru petuk torok donga mo may yatong saru madua Matutu. di hamu para musik kami Jadi ulang na burju. Duksiko anong di pasatamu ima terus kami tuh beri nami dong bolu kami baik kamu aja kasihnya seperti sungai Gabi gabi gabi. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut
Dumubina nang dirajai hula-hula suki na tuduri. Raja namia katulang na berjua kapunduli akan atuna. Nasituturo hanami di pasar tamu tutu ima uros dagajan uros sitoro rabu. Ang giat matok tahun ni udah tahun makinangi marbini na mata nomor 2 di bata jala di pasar. Mangolok pembaga tua-tua pasal penamatan nomor 2 di bata jak kapangi dua munai ak raja nami. Akta tulang na berjuna tulang. Nang roh mahani nani uluk kamu akka hula-hula nami satu jam. Na dua-dua nama dok dangal gudang pinareak o ditinggalon. Molo pitung tangan masuk rohamnya kageleng munaon martamia kamu karaja nami ang gitu titik-titik nang roh asabui jak ulah nas roha usanga pisanon nami berot pasato kamu na dua-dua nama dok dak sudah turun sakot dari sopadia dak sudah atik pesi patu ni tangan nasu sadia atau ngaka punduli akaraja nami bane marohamu neng roma hami menyeluk amang parbus kami baik di hami amang alang-alang dis alang-alang dis narohan maro-maro kahulalo naman baik namang baik alang-alang dis baru mah tuasa. Memang. Sama makalasong pilot kasadario tulang muna markasi oping si jalo titik maraku Gaya tulang. alai si donokku tuho beredo tuho buru sangat luar biasa alana nagudangan meyopung mo mau logi ramburan dopung satu tulang jadi tidak aku terjulu mah upasa kami atau Tuhan Namarlas ni Roha. Marati ni Tuhan, marati ma nang dibuhat dari bagasan tikyon. Alam na nasikok nama ulot dari bagasan tikyon nang ulon di bawah tu.
Atau batu lah, ngamor ino nagpa favorit mo ng mula. Parjolo sahari doron nami opung selsi ilo dohot hela disop. Poloho amuna amertua bihamu. Kau punanyon obat siga jamu berumah. Betul urang sohot. Digi camuna gudang gobe di tarak muna nasu sikok. Berjuha mula dua bernatoras. Asadapo akanauli akapersaulian ut mamu di pas-pas tuan. Pasatami tutulah. Lade ma mata bunga sahat din minta dia apakah kau mati jalo ame sada pas-pasi setuata diberi dok guru riba ingot kata dame setua lima baik keluarga mula diberi dan boy be tulang muna na opat alai di berakot tulang muna na opat do kami akan tulang muna sarupa deh tanyang tulang ni tanyang na tulang lutong de bereku ba se mahamu se gajang murmu labe rumah tangga situ lo mahamu nampe poso au pe melapo na jolo na poso do au rumah tangga alai ala huigo akapore na tua mulu itu na patarato tu keluarga ta ba gajang mau murta ba sa ada suri akan nabinar serta sosongan itu dan iba sakisa atau eda bereng biar hidup mulai hati mari Tuhan mulai hati mak Tuhan ada kontak muli edaku ba lancar masuri akan pencarian di keluarga walau petu dang robui akan itu obati saya nak pinasa nyopong nak bisa natulang nakaning don nitulang do kata saudik puan dilo na dua hot pejawi hot margulang-gulang tumis ebe dialak beri tong doi burung itulang songon hatak kunak kaneng buru hoping doho angko dia kami kunci ni nama rumah tangga dan umur kunci nama rumah tangga Malaysia juat-juat jadi pasro nami tok katik-kitik kena ngerau ikong masih juat-juat kamu dah dua dah dohonok rumah hauma namar tangga-tangga dingkem bayat tong gaduh-gaduhan nunga dibuk kamu mar rumah tangga ikut denggam ma kamu masih juat-juat Hemat itu. asa tu balal ama kamu tu basik korong dilolok niku dua tubana nak mahamu tuh boru doamu mayatong satu nasar rumah tua Hemat itu. songoni do di hoi do dioleh sok kanak konak karing do lam tu gajang ama umurmu tu ipas nama ho asarok ko mga cara-cari sudia kapinok parmol dohonok puro sohale nai ador hadupa ma baik to gudo guni lombu ador hati tima baik to gudo guni orbo peknek sarma dua ma lek kudo ibadokku pai gudut pahopu satu nomor nini nomor nono Hemat itu. jadi mau letung penong tapasat ulos perjulungan tapasat ulos kolok anggo ulos panogu yang nong perpudi me jadi di soal arung do buat kami bere do buruk ulos nagajeng ulos taro rabu asa gajeng matong barita gabi gajeng barita horas bigion nami siap kamu tok katik-kitik kina ro jaladang yang nami songot torok ni rabu ni ulos matong torok ni binopar tuhamu toka tik-tik kina ro asa witeng narung iris tupun nasugoro anak pedi hamuriris buru itu torok diamu permusiknya Sampai meja tulang, pada macam pakatan kan ulos mahami tuh bere dong buru nami baik kamu maju naon para kusi hari-hari mah kamu Nama jalan masuk-masuk kau motor wangi sebagas joro itu hatai melihat apa soalai Iho abang pagori haho
Dia tidak setuju, tetapi minta pian. Dia mengharapkan dapat persaudian. Dari setan berdua, hari bawa di Siboro. Terima marga mertua, orang Sirio. Itu yang aku nami, dok parmen nami yang hibur nami itu alinan. Kita saat untuk ulasnya gajang, ulas setor rabu, agi matu tu, semua tangan mune, tangan besar tuan, setor tidak permon, jala si gajang umur 7 bulan. Rasa nami neng Roma Johanna sobat Tuhan muna, alih hatan itu do nami dan sudah pulung alas aku gaya dia dan sudah tinggal sobat. Kesatuan ada di bulan nami nampai sebenarnya nami dan sesuatu para musik nami dari apa asal rojohan nalo bahula nami lah sebagian ibu aka rombongan di hula nami di jalan di mana kopi bangga sopa goda sopai dari apa orang tidak merombong lembut kesannya erdeng si lucu di hotel isengan di si baru di tulang erdeng si lucu di hotel roba hobi son si baru di tulang jari-jari sang duduk orang adoman ujungai bersih gajah orang adoman jujur nabi di soda orang adoman jonohan gambar satari orang adoman erdeng si lucu di otak isetan di erdeng si baru di tulang erdeng si lucu di otak Roma waktu son si baru di tulang toguran di bulu orang adoman toguran berat di dalam orang adoman toguran di bulu orang adoman toguran berat di dalam orang adoman erdeng si lucu di otak isetan di erdeng si baru di tulang Roma waktu son si baru di tulang Soalnya tulang tahu terbantu hari. asar onai ma sekolah ina ada dua bakok nama hal to ma nyaga dan tiroria horas mahami nama calo marlibat gada ma pasu-pasu itu tuha muna nama ngalea Madu tulang. Kuliah tulang. Di Berenami, di Baronami, tupakon yama tanah bertua debata. Sadapok makan udah kena dengkan, jalan hamuna tutik di nenengro. Nama lo nami. Beda bang nomor tuh sih, asal itu bang Berenami.
paborito. Awas, awas, awas. Tumacay bagas Hutanom holoki Holako dura punasai Sadado nahu pagino Siya ko